man badu kerina si tetap setia ersembah man Tuhan. Khususnya jemaat GBKP Gedung Johor si berkewaktian mandiri di rumah nari. Salamat teteh ras salam sehat man banta kerina. Iwas minggu enda kata dibata si jadi palas renungan ta guna pegegehi kini tekenta ibuat ibas kitab Yohanes. Mari sioge dage ras kitab Yohanes bindu telu ayat 30 sada se ayat 36 katana bagenda. Ia sirah isur ganari. Ia sirah isur ganari belinan asa ICP. Sirah idoni nari doni empuna. Yang rana karena silit idoni. Tapi ia sirah isur ganari ibabo kerina sinasalit. Ituri kena karena kai singgo idahna ras kai singgo ibegina. Tapi ICP late nandangi kai si kata kena. ICP nandangi si kata kena iaku kena maka dibata benar kap. Sebab persuruhan dibata nge sinahkan kata dibata. Arkiteken ia dem kesah dibata. Bapa engkelengi anakna. Sana kerina yang desken bapa iteru kuasa anak Isete man anak ia lo kena kegeluhan si tuhu sila erkri-krin. Tapi sing lawan anak asandigan pe la ngalokan kegeluhan si rasa lalap sana ia lalap iteru hukuman dibata. Sejenda me kata dibata si jadi palas renungan ta jana temata bas minggu Trinitatis enda emakap persuruhan sidem kesah dibata. Kekelani Tuhan, apa ikam si rusur ngikuti kebaktin pemasu-masun. Adi rusur kam ngikuti kebaktin pemasu-masun, tentu rusur ka ibegindu istilah dua enggo jadi sada. Artina kai, perbulangan resndehara singgo ipasu-pasu di bata enggo jadi sada. Sepengodak sepengole seia sekata zenari sada ukur nagunan zagai kebadian zabuna subuh ibas pak sesehat entah pesakit rasa terusna edi ngerana karena dua jadi sada mudah kita memahami sama bagai tapi kugaka adi kita ngerana telu jadi sada entah pe istilah si tandai kita ibas tiap-tiap minggu Trinitatis emkap dibatasi telu sada. Kira-kira kaingin dia si terbayang kendu dengan si beluh kam nerang kencah adi begindu kalimat dibatasi telu sada. Lide bakala nerangken makna dibatasi telu sada enda alus sada ilustrasi. Emakap ilustrasi lau esras uap. Lau adi idinginkan ia membeku tentu gelar nanggo es. Jana adi panaskan ia tentu berubah jadi uap. Tapi lau esras uap tetap hakikatnya sada emakap H2O air. Lit telu keberadaanna tapi situhuna sada. Lit kadeba kala nerangkan alu sada ilustrasi karena sekala bapa. Adibas inganna artugas ia emakap pimpinan. Bos, tapi adi rumah ia igelari bapak anak-anaknya. Jana i tengah-tengah perpulungan arkiteken ia serayan Tuhan, maka ia igelari pertua. Tapi jelmana sadanga, sada seri jelmana, tapi telu penggelarenna. Enda pemagati bahan kalak jadi anding-andingan guna nurikan karena dibatasi telu sada. Hadir ibas telu gelar tapi hakikatna sadaka. Kekelani Tuhan amin gia. Kerina ilustrasi enda lengabo tuhu banci. Pabagasi pangkanta karena dibatasi telu sada enda. Tapi akap kami kerina elabo perlu si perdebatkan kel. Sebab labo ngasut kita ngangkaisa sieda secara logika. Jadi uga ada cara guna ngangkaisa. Mari perlebih si pebagesi pengangkanta karena palas renungan ta si merupakan kesaksian Yohanes enda dai. Kitab Yohanes enda
Emakap salah sada kitab Injil sinerangkan karena hakikat Yesus anak di bata si jadi manusia. Ibasna sot bata enda iturikan Johannes predikan kesaksinna karena isekin Tuhan Yesus. Ibenakan arah penungkunan sisakan ajar-ajar nandube ibas Johannes 3 ayat 26 kata na bagenda. Oh guru, ingat dunge siras kam baru enda ilepar lau Jordan. Dengan siturikan duman kami karena iya. Kenduari iya pempridikan jangan terem kalak rendahi iya. Itu Johannes predikan. Maka ia kap ajar-ajarna bagi pe ia kap kalak sinterem pak sasi Maka Johannes predikan emo Mesias. Singgon deka itimai-timai kalak cahudi. Maka nina arcabab labo aku Mesias si padan kendi bata. Tapi aku isuruh leben asa iya. Bagaimana merespon Johannes predikan enda ngata kalak sinterem termasuk man ajar-ajarna. Ia labo Mesias. Melainkan ia persuruhan di bata si leben asangkan Mesias Cenari tole iturikan Johannes predikan maka Yesus Mesias ia rohna isurga nari. Bagi siturikan bas ayat 31 32. Ise sirena idoni enda nari sekerazangan doni kap ia. Tapi sirena isurga nari sekerazangan surga. Alu kata si deban maka surga igambarkan ema ingan si badia ingan di bata asal Mesias Canat doni ema ingan sidom alu dosa. Maka doni sidom alu dosa enda ate di bata gelah ipelimbarui. Dengan lanai min gelu itu roh kuasa dosa alu cara mereken Tuhan Yesus jadi manusia nusul ke tengah-tengah doni indah. Arah keren Yesus si asal na isurga nari ingan di bata ingan si badia doni enda bansi ipelimbarui. Sebab ia sira isurga nari ngenca ngasup nerangkan nurikan karena surga kai si idana kai si begina segala manusia teman di bata. Tapi tapina sayangna justru ICP late nandangi kai si katakan Yesus bagi si katakan Johannes ibas ayat 32. Padahal Tuhan Yesus persuruhan di bata si dem alu kesah di bata. Labolit si lebih arkuasa asangkan iya. Sebab gelar nape anak di bata mo bagi. Semaka ise si te manbana lit upahna nina Johannes nai. Upahna kai ngalokan kegeluhan si tutu sila arkrikrin ayat 36. Tapi sebaliknya ise sing ngelawan Yesus anak di bata asandigan pela ngalokan kegeluhan si rasa lalap melainkan lalap itero hukuman di bata. Engkai sebab kala sing ngelawan Yesus tandana ia ngelawan di bata kap. Sebab Yesus anak di bata. Maka kekelani Tuhan kai dage makna renungan ta genduari enda kubas geluta si tep-tep wari. Lihat piga-piga hal si jadi persingat man banta arah renungan ta enda. Si pemena emakap kepeken di bata enggak merancang secara detail kerehan Yesus Kristus si jadi juru selamat mandoni enda. Maka Johannes predikan ia melebesi buka dalan. Semaka arah ia berita karena Mesias enda banci retangkasna. Amin pe nubuat karena kerehan Mesias gom terberita sejak zaman nabi-nabi. Tapi arah Johannes predikan terbagesan di bata petangkas rencanana arah Yesus. Si jadi persuruhan na kudoni enda. Maka kuga harus na responta. Harus na kekelani Tuhan. Rah tetap na ngeukur ta jadi pengikut Tuhan Sebab Tuhan sini sembah kita, di bata si kuasa, si ngasup arban rancangan si memuli guna
geluh ta guna keselamatan manusia. Cenari si peduakan Kristus hadir idoni enda alu wujud manusia. Engkai gelah kerina manusia lambiar deheras Yesusi. Cenari ngasup yang angkai ras ngalogen kata dibatasi isakan Tuhan Yesusi. Alu bagi misi guna belimbarui doni enda banci tersehi. Adi wujud manusia pek banci dibata arbahanca apa kau wujud-wujud si deban mo bagi. Sebab dibata ta maha kuasa, la terbatas kuasana. Maka di si akui dibata maha kuasa, kay naring isi jadi keraguan ta guna ngikutkan iya. Tentu harus nalanay bo, lit kita si la tetap ukur ngikutkan dibata. Si patalukan Yesus rei surga nari. Ia mesti ngencak ngasup meritakan karena surga sebab ijenarikin asalna sama kakerina manusia te dengan darami dalan gelaseku surga. Adikam isungkun kami kidakah kam jadi kalak Kristen jadi pengikut Kristus sejange kam nggo te maka surga elit. Adi umpamana let kalak ngatakan man bandu kuta sekel jilena nina te ngekam talang bicara lape kam te labo merubah kaipe ingandai kuta andai tetap nge mejile tapi bicara te kam cenari ida hindu ingan tentu keindahan ingan endai banci ini matindu bagaimana bebas kini te kenandangi surga. Lagi akam telit surga labo merubah keberadaan surga surga tetap lid tapi adi tekam cenari daramindu kuga carana gelaseh kuje tentu alo kendu keselamatan sekam ku surga kuga carana gelaseh ku surga tentu si teras maka pustaka si badiata enda jadi alat guna memimpin kita menuntun kita ngelakukan kai singenati di bata. Cenari pe selain pustaka si badia tangkas pe siang kai maka kai singenati Tuhan banci silakokan rikutkan tuntunan kasasi badia si bas kita si jadi penampat bas gelu kala Kristen iya. Cenari si terakhir, kalau si teman Tuhan yang ngalokan jaminan si pasti. Maka kegeluhan si tutu, kegeluhan si rasa lalap. Tentu kegeluhan rasa lalap ijenda, labo erti nang geluh abadi bas doni enda la mate-mate. Sebab si maksud ijenda maka kegeluhan pertendin si labo banci talukan kematen. Amin giape jadi kematian secara daging tapi pertendin tak tetap kap rembak ras di bata. Maka kesaksian Yohanes enda si tuhuna ertujun guna meritakan menkalak sinterem si kidekae ngikutkan iya selaku Yohanes peridikan. Segelah te maka keselamatan surga mesti kerajaan kalak si teman Kristus saja. Kristus mekap Mesias anak dibata. Maka menkalak sila teman Yesus kai upahna. Upahna mekap ngaloken hukuman ibas di batanari ayat 36. Maka kekelani Tuhan penungkunan man banta. Kugange kideka enda ibas kita ngikutkan Tuhan ngonge tutu bulat ugurta entah monce-once denga entah renalan denga kita man di bata si deban atau man gegeh tajine atau man gegeh kalak si akap hebat ngikutkan Tuhan alu bulat ukur tentu labias terjeng ngikut ibas kebaktin minggu atau ibas ibadah mandiri rumah nari. Tapi ngikutkan Tuhan, teman Tuhan alu bulat ukur, teridah min arah sikap gelu si tep-tep wari. Temata minggu enda, maka persuruhan sidem kesah ibata.
Si maksud persuruhan di bata jenda tentu sita maka Yesus Kristus kap. Kita iaju gelah tetap ibas kini tekan nandangi Tuhan Yesus So ia maka persuruhan di bata sirah guna nalamatkan manusia ras doni enda. Cana kenca ia nangki ku surga. Nusur ma kesasi badia ku doni enda. Si jadi penampat man banta ngiani pusuh kalak situ. Semaka ngasup kita ngangkai kai sing nate di bata arkiteken kesasi badia emosi mabai kita ngikutkan Tuhan alu bulat ukur. Kalau situ man Yesus harusna tangkas penandaina karena di bata bapa bagi siturikan ibas invokasio tersendah. Cenari ibas ogen tape bas kitab Yesaya 6 ayat 1 siidah kuga pendahin kesah di bata nandangi diri Nabi Yesaya. Ija asum di batan dilo ia jadi nabi lit proses penyucian dosa silakokan nandangi diri Nabi Yesaya enda. Sekedunganna asum Tuhan erlebu alu ngatakan iseng endianggit maba berita ibas aku nari ngalawi Yesaya kainina. Ijenda aku Tuhan suruhlah aku. Teridah maka kesasi badia erdahin ibas diri Yesaya guna ngalakokan pendahin ibas Tuhan nari. Maka marilah alu kini tekan man Tuhan. Teklah maka di bata banci erdahin alu berbagai-bagai cara. Gia labo terangkai kita secara logika. Kuga cara di bata hadir ibas telu pribadi tapi tetap sadar. Mata kini tekentangi si banci nerangkan man banta. Petangkas man banta. Semaka mata kini tekenta endape si mabai kita guna geluh bagi peraten di bata. Maka man bana sajalah kita pengendes. Sindaskan karun ateta, sindaskan baban geluh ta. Sebab te kita, maka Tuhan di bata dem alu kegelengan. Si mada kuasa, nggo merancang si menghuli ku tengah-tengah kegeluhan ta. Guna keselamatan ta ras duni indah. Tuhan si pengasuh kita dalamkan katana. Amin.